Mai ka goi na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel Victim Ray na lam mai thonriu dare at sai me the recruit na charu kum singnai na chi na pungu the Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper king in sam the call file me the recruit na pungu Village Defense Force personnel jingru na ringu in bu rek new tong service period extend su lau khang khani honorarium ti hab lau khang demand su na indefinite pan down strike made the recruit na pung nung kahau kan the protest the All Manipur BDF Employees Welfare Association tong Central Committee re zaina that kai kan tongi strike the lau chuan khwang sru ka re kahau kan tongi thai lau nu we BDF personnel nun tuang services tai State Home Department re tingkum khang extend su rap rabam tongi kumna March tarik amru na khat kum singnei na chi na pung khotai re BDF tong service expire su kan tongi Manipur khawlat lupat na ba mekan khaw BDF personnel nunrui law and order sausin na intuk may role la lawbam tongi tiki asaingan na service sa exchange su laudat magna ba mi tuna pian mag may indaw kani Manipur Police Department bangkaw operation suba may VDF member nunrui Valley District khawlat luta sausin gongkan tongi tuna sakani VDF tong protest ji haiman say azu ri machuang ba mi kadai suna mayra IB's group re BDF nun tuang demand ti hai ti gong tang khang machuang ba mi BDF personnel nun ring ngaklau magi thai Manipur tong sensitive area goi hai kung mai ariu bam ni tuangi BDF nun risk la na tan bam sini state government re kan tong service sai exchange su lau magna bami khani honorarium hai inbu ku lau magna bami tuna protest khau kazau mai santi devi re sakani mi da khau mai rapai bis nun re katu milung khau government re BDF demand hai chulau khang sanghwai kanei Tamenglong May the recruit na pungu International Day of Biodiversity kum singnai ni chi na pungu tingmi khau on spot painting competition Tamenglong Forest Division Government of Manipur Rilang na Trinity Public School khau Harmony with Nature and Sustainable Development to my team khau tat kai kan the on spot painting competition khau tai class 9 khau ri class 12 in sam na nun tamru daw ri ka saw lokani competition khau tai guangzia liu pa mai TPS class 11 in sam na roi first lakani Withu liu moita TPS class 10B re second lakani kumna gairiak suiria my Holy Kingdom School class 9 re third lakani Guwahati made the recruit na pungu Union Minister for Development of Northeastern Region Jyotiradiya Seen India re Rising Northeast Investor Summit mi bu khau tat kai khang subang mai lung khau Northeastern States nun khau industrial groups tai mai khani public sector undertaking nun re 2.5 crore 3 lakhs crore ngan invest sukhang plan subam the tuna sakani miku my investment measure industrial groups kani public sector undertaking nun rui suni mai northeast kaurai liang mai puni the tuna sakani northeast hi haidai thau magna ba mai khani India tiang ka kun the tuna saba mai tai asai thu kalai dai me ariubam nu the tuna sakani Jyotiradiya Sin India re corporate leaders Tata Group Reliance Industries Khani Aditya Birla Group nun ta kamai personal meetings that kaina bamthi tuna sakani Rising Northeast Investor Summit make China padai nung loi mekan khau ministry re state level investment promotion agencies le tan kariu lana projects koi tai ground khau tan pat khang ka phian pani the tuna sakani donor re investors kani state government nun ta in khana proposal goi hai ka thai in thai khang karam bam pani the tuna sakani Rising Northeast Investor Summit tai Prime Minister Narendra Modi re lan pa lau pani kum na North Eastern Council to Chairman Union Home Minister Amit Shah rini guangna lat salopni Donor Ministry read Northeast State the chat khau domestic kani international stakeholders da dina invest sukhang karamba mi tuna sakane Infal me the recruit na pungu Kukijo Village Volunteers Eastern John Group Re Guangni Mai State Level Tourism Event Siroi Lili Festival Khau Maite Community the Kuki area tatkan na festival ka zau khang guangnu magi tu na kapin kan mai cham social media khau kukai kan metang district police re inquiry sumai kan khau mi ku mai phuam hai ma gi mi tai ka ling me cham ra magi tu na ti thai kan ni mi da khau Siroi Festival khau free movement nai khang police re security arrangement hai biu na sulau pani de tu na ti thai kan the kum na public way re Siroi Festival khang duty suba mai security nun ta corporate sulawo na sanghwai kane Infal me the recruit na pungu Bharatiya Janata Party's Manipur unit ka khau kalang pat na MLA nun Congress ka pagut na government ka than ka siam puni the tuna sabo me dai kaling ra me kaniu ka khau kalang pat mi tuang ma gi tuna BJP party statement reti thai in than pat kan de
May the rig na pungo Thursday kau tipat kan my statement kau tai legislators kwai akat na suna party kang lung gut na tan bam de tu na hi kani BJP MLAs nun ka kau kalang patbam mai the tu mai cham tai social media kau ku kai kan tongi kumna local cham asa kau president's rule loba mai kau BJP MLAs nun ka kau lung cham mak mai asa nai mi sangri party kau re pakpat na government form subam nu the tuna alat me cham gugai kan tongi tuna sagane BJP remitong report dai kabam kasi thaimak me cham de BJP MLAs nun roi opposition khau gudlauni me tong chun khatna sini ma ge tuna statement de ri thai kane BJP MLAs ko re party khang dingbam the kumna huduan khang tan in sambam puni de tuna statement khau tai thai kane mi da khau BJP Republic kham ni media goi khau in da sensitive samai kan khau alat me cham tipat loma khang sangwai kane ka ge nai me cham ti thai pat mai Ziliangrong Evangelistic Fellowship kani CELD RBCC re Vacation Bible School Honorable Vessel tong team bang khau conduct suni mai ka wai khang open invitations na ti pare mi kyu tu orientation hai June tarik patai khani tarik pungu kum singai na chui na pungu nong tat kai pni kalam inbu na thai law ni mai koi rui zawzeliong riap mai secretary CELD RBCC 9612095834 Hamid Hai TP Inzang Dimang Executive Secretary Jeff Tamenglong Khau Alam Lau Nu Wei Office of the Trader Association Tamenglong Mi Cham Che Roi Traders Kani Shopkeepers Tamenglong District Khau Ba Mai Ka Wei Khau Ti Thai Pare Mi Ki General Body Meeting postpone Silau Kan Mitai 17 May Kum Singai Ni Chui Na Pungo Saturday Nung Sikinu in Tamenglong Bazaar Khau Kalan Khuang Baro Makhai Kai Migan Khau Tat Kai Pni Tamenglong Ting Nai Luan Maliang bu tarik rut na charuk kum singne ni chui na pungu. Lau chuan kalan ting rai na ye, ting zin muang na ye, zing bang ting riu pu ni. Maliang bu tarik rut na chanai kum singne ni chui na pungu. Lau chuan ting rai na ye, kalan ting zin muang na ye, zing bang ting rai na ye. Mai ku kwai na king in sui na king lau mi kham ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek tan rek ngan mak nga thon ku wei. Asai khang tu cham hai khau ringan lau the. In thuan lau thuan khuang ru ma khai kai me kan rui. King in sam da la kho thuan ko thei